irenti kakhulu sigcine sesisebenzela irenti. Ayabiza nje kakhulu. Nanokuthi yena izinto esiyidingayo njengoba sirenta zisuke zingaphelele njengabanikazi belokuza. Then mofika esaluni yabo fanele kube khona isinki, fanele kube khona amanzi, yonke i-equipment oyidingayo fanele ibe khona. Njengoba bapheka ngebhakede. Njengoba siwapheka ngebhakede. Iplagi iyodwa futhi nayo. Iplagi iyodwa lana. La isaluni yonke le. Isaluni yonke ngoba ingane. Ayuma. Sizodlula kubona, ngiyawubona, ngiyawazi lo sisi. Sizodlula noshuthe ngiyabona. Nezo-ke bafuthi ukusiza bakuthola osisi. Ngiyaqhubeka. Siyaza kuwena mama ikhululeke. So nje izona iy'nkinga esinazo. Esinazo le ukuthi irenti ayikho reasonable at all. Iyabiza. Manje laba abagoloza ngoba ngizokuthola kuney'nyoka la. Yilaba abajola nabo. Hayi asinalo ulwazi ngesize siqiniseke ngathi najola nabezulu. So siswama ngabe athi umphathi wakho mhlawumbe qhubekani nikhokhe irenti kodwa zonke lezi zinto enikhala ngazo bazoyilungisa. Indawo yokusebenzela, usinki, yonke leyo nto. Ngisho ngabe kuthiwa kunjalo irenti layikhaya iyabiza. Yebo ngisi 5.5. Inayo ifene yodwa. Ifeni ikhona sizithengele. Cha eye wayithengela into yenza ukuthi njoba kushisa kanje ngesingenele thina. No, sifeni sifuna umuntu ozosinstolela yona. Niphinde nibe neplug eyodwa nayi plug. Fanele siphinde sithenge. Nayi plug imphathi kule room yonke labo sisibasebenzisa le plug le. Eyodwa 5.5 kodwa ine plug e1 le. Moyibuka le room ukuthi inamamira amangakwa 2 3 4 5 6 out 10 amamira. Which means abantu kumele bebe la funa bebe ngaphezulu kwa10 because imira ihamba nabantu abawu2 angithi imira functional client mase kuba wall yenzayo which means ngoba u10 funa kungena abantu abawu20 akho ngisho ifene yodwa kune plug eyodwa wathi uyafika la kunento nje serious ufuna ukuyenza o charge phone shuthi oyedwa ufuna alinda charge phone lapha ilo Yayo fanele ofuna amanzi fanele alinde dryer noyogeza fanele alinde quick ngalena bewuthele shembe onesifo sokuwa ushisela wakho ufuna nifake iplug at the same time ya head dryer funa uphume ukwazi kwenzela u5.5 dollar level ni renda kuba konje sisi uyini umphathi wenu angimazi ukubuzo kodwa owangalena ngaphandle wangaphandle kodwa une short wangaphandle kodwa awukwazi ukubuza ukuthi kuwe danke sisikezwa kahle lo enrenta kuyena uyena umnikazi wevillage noma lezinto esasisebenzise zokuthi sizolunga ngalesikhathi singena akakoni azokwanzima kodwa direct nala esasuka khona sasuswa iy'nkinga zakhona nabo ngoba kwakuwabantu nakhona bangaphandle awe ma nala usuke khona usuke umuntu wangaphandle ubalekela umbese nesibhanyeni ayishubi hayi bafethu ngiyayizwela-ke nangu sisekhalela ade ngela emini la ngifike ngathini kunini isizathu sokuthi ngize lave kuyini emini bewukuthi utholele ubenze njani bengeve balekile ngitheni kunina ngize ngithi ngisavuma ukuthi kungene amanye ama-client ngizobhedela amaphi ngithini kade ngifuna ba kade ufuna yini nalokho engatholakala lona-ke leli bhilifi leli kade sikulona elize lamenza ukuthi simthole sikwazi uku-arrange-a i-meeting otherwise bengiyazafike ngivale lapha egethini sihamba nama-comrades savala until wangasangafuna into abasala nama-client osisabakwenzayo angena sawavala waseyafonela watshela ukuthi akusasetsheni sesilokhe down ibhilini isizathu esimenza ukuthi wabuye mebuya ufuna ukukhuluma nabantu abawu2 noma oyedwa kula bantu abawu2 njengoba mina imika ingishutha kanjena akafuna ukuvela ngoba ini uzayidelana if wenza kahle angezi if wenza kahle ukwazi ukuthi wenza kahle usabe ikamera usabelana ikamera wazi ukuthi izinto zivakhe lo muntu wangaphandle sometimes njengoba ehide mhlawumbe unama-case afunwa ngawo ngaphandle mhlawumbe kunabantu abamfunayo mhlawumbe iningi izinto ey'wrong azenzile
uyafuneka ngayo lo phuzane. Manje nabafo kona ucabanga ukuthi usafe kangana njengoba ungenankinga nje Hayi mina bafo ikiba safety angina-bodyguide, angihambi naspamu, angihambi nalutho. I-safety yami but ukuzidela mina engikulwelayo la ngisebenze kakhulu esaluni. Ngiqale ngimncane ngisafunda isikole ngiphatha umshini ngigunda, ngisagunda esikoleni. Ngimncane bengigunda ngo-R3, ngiqala ukugunda bebengekho. Bekunemali kulo R3 bengigunda ngabe ngikwazi ukuyenza imali ngithenga impahla ngenze konke. Uma wami angangithengile impahla ngisase esikoleni. So leminyaka moyibuka ukuthi ngisake esikoleni na 43 years old manje. Mobuka leminyaka ngisuka ngisesikoleni. Ngigunda kuyaphela ngagcina ngaphuma esaluni. Ngaphuma nje esaluni ngikhishwa imali. Ngabuya ngazobona abafowethu besafarisha sengibuyela esaluni sekunzima kakhulu kunakuqala. So anginandaba neyami nesafety. Kodwa into engendaba nayo ukuthi ukwazi ukulungela even ingane zethu zakho cause lo msebenzi wethu esama South African. Ithina ekufanele ukuthi sisebenze lo msebenzi la ngaphakathi uphilisa thina. Sinama skill wethu asinayo indawo. Ugovernment wethu akanayo imisebenzi ayenza. Iyona into siphilisa siphinde sibange nayo. Okuphinde kube worse ke masuthi uzorenta u10,000. Lo 10,000 awuyi kumnikazi webhelidi. Usazovaya kulo muntu mhlambe kumnikazi webhelidi obvious mhlambe kuyi4,000. Lapha bafunda that case ingenzeka phela kube umnikazi webhelidi yabo abantu ababhizi kakhulu lezinto eziningi mhlambe nawe uyaba nemanager noma ungabe umphathi uzoba nomuntu omqashile ukuthi kube wena okucollectelayo kube nomuntu omqashile kube wena okusuperviselayo okwenzela yonke into yabo into ekanjalo mhlawumbe lokho ukuthi ba rente straight ku-CEO noma kumnikazi webuilding mhlawumbe lokho vele ngeke uze ukwazi ukumlekelela yena mhlawumbe into engadilwa nayo ukuthi lowo muntu loyo uvumelekile yena ukuthi aenze lowo msebenzi mhlawumbe la eSouth Africa akekho omunye umuntu ongakwazi ukwenza lokho mhlawumbe futhi ongenza kangcono ongashintsha nezidingo zabasebenzi enze izinto zibe better nje because mhlawumbe umuntu ongaphandle ngeke azabe nandawo ukuthi wena ufila kanjani as long as enethola imali ahamba usupport ifamily yakhe lengaphandle into ekanjalo I don't know yazi bafuna ngicabangise enye into ke manje yazi ngicabangise enye yona lento esilwelayo nje ukuthi kusuke lo middleman wangaphandle nosi ukuthi ngivela ukuthi mina kube yimina engizobala ku rent kumina yabo kodwa makusuke lo muntu wangaphandle baningi abantu bala eSouth Africa abangakwazi ukuthi mhlambe urente kuyena sifuna lokho vele akurente umuntu wala eSouth Africa kube yena orenta lapha uma ukuthi usunayo amandla okuthatha isaluni yonke le isiphi isidingo sokuthi azorenta kumina yena akafaka abanye abafowethu abaziyo ukuthi basole umsebenzi basole indawo barente yena le mira le ngendlela okusetshenzwa ngayo athatha imali ayise phezulu le okufanele rent yehle nalama rent too much so sidinga abantu abafana nawe ke bafo angithi uya understand sele usukela kudala nalo msebenzi lo uya understand ukuthi operate kanjani uyazizwa nezikhalazo zabasebenzi so umuntu ofana nawe not kube umuntu ozocollect imali kuphela yabo so asibambisane nje ukuthi kuye phambili kubonisana ukuthi kuhambisana kanjani kuya phambili siyabonga bafowethu nanokuthi nje nisize nisilalele masinimemeza ama-media ngokuhlukana ngenwabala wonke kodwa azovela nikwazi ukufika kwanina lokho kusukukhulu siyanicela futhi ukuthi la esimcela khona nikwazi ukuba nathi ngoba ngaphandle kwethu lesi sibe yiluso even ngisho ngabe kusuka lento enibuza ukuthi ngisethi kangakanani even ngisho ngabe kusuka khona okwenzakele kumina nginesure ukuthi futhi soqala sibuye kula amavidiyo lawo nikwazi ukuthatha ukuthi lo mfowethu wayikhuluma ngala ngisekanje kodwa kusa-ela ngibona ukuthi kungenzeka lokho bafowethu angiboni ukuthi kungenzeka lokho kusa-ele bafowethu kodwa nje inhloso yami ukuthi kusizakale osisi abathwala kanzima abondla imindeni yethu ababe besizithini